The East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association recently held a meeting with the management of Nazareth Hospital Shillong to address complaints from local residents regarding the refusal of hospital authorities to allow taxis to park and drop off patients. In a statement to the press, John V. Pade, the vice president of the association, highlighted that taxi drivers often encounter difficulties when attempting to drop off passengers at the hospital as the authorities do not permit them to park, causing significant inconvenience. During the meeting, hospital officials clarified that while taxis are permitted to park, drivers are required to present documentation proving that they are transporting patients to the hospital. Kani kalong hadin ka jingyo jing ujuan nakaliang digipad ba pwede ba kani jing ya yang kali taksi po ka kampus yung ka hospital te hadin mengilawan ikendu ya ka administrator ka Nazareth Hospital mengilayo ka jipensya nakaliang joka bat nakaliang jung ya sengru ngilayo stu jemut lang ba hospital te nakaliang jung ya sengru imaham jori gi taksi gi bayang po ka hospital kampus mani apa senjar klem ka emergency purpose kajung ujor kolong ni kan nomor kidon ki bawan suan ai kabam dan kidon ki bawan suan ai pisa dan teng kidon ki suan ki kendu dei nakaliang jong hospital kimsya kin makin potang sipang ro habai dei bekinong pang ro itu pi sulong basuan subu permi no kali kimsya wan bu tang sipang ro nakaliang jongi hadin nakaliang jongi kum kaseng hadin mengilai kendu administrator nakaliang jong ka pensai ba nisya nakaliang jong hospital tamakadi melong tang ka emergency purpose nakaliang jungi wan hang ni po Nazareth Hospital mentan ngada mengan po kanigram hospital ngada kren berki administration hang tuh po tele ongi kuno ba ngada da kren berki batang teng ngi kum ki de taksi ngilong kema ngisosi kadon teng kum bangi sanyon teh dulu hospital ya ki lokal taksi kapasi kolong batang teng kadon ke emergency ki semua syubuk menta kebahiang jonga kalak melong kalok jonga lani ka kun jonga ngiwan hang ni men drop i ben patient nang men ma ngiwan i ben bu i king teng kidon ki ceka Andre tang man penhap pas drop passenger la be anok te ngi kata Andre ngi ku bala kum nur at least ngidon tang syubuk ka kun jonga lani kalok jonga ngam drop iki habakan don ceka badang lain alat dengan bakan pak sipang bakan hadu bakan yo bakan bendiok rungi lok kun juga sepok kan hadian baka kun juga kalau juga rung sepok ngala dia penbiang pembet gi ta hadian kata tengah nak dap kam tong lain nok siang hi tak ai bet long bas si kalau batang teng ya kikun ya ikun apa emergency mar sendap ruk ilok dan kikun juga berung sepok wat tang ngi ki driver ngi de bar taksi teng saya ngi yo ban pribet te ba kata ka ba hendrai wat taksi rung ndai ke taksi jongi ngi subala taksi jong ki wei ndai bing reserve de private saya ingin yo kan pun drop apa hostal ngi don kam dari taksi ki bangi bela banyak malang kesini taksi jong ki wei pat ngi bela ngi wan drop ik passenger oh ya ki nong pang passion nong tu hostal hi ki bahiang la chong behasam la chong kembang ong pim tak nama senang de kemi de ilok chonga ikmi chonga men chonga para chonga namar ngim don taksi ai ngi don tang tu taksi ne lakum do kumur haba kadang don caka de ben ailat ting de bekram de imta di ong de ben ailat yang kila kular imtan bahkan ong kan cap bahkan pedang ya kata ne tang kawai kalong ba ibas ngosi pa di don kino kiba teng ngi chance ngi sem kebu lakum driver taksi chonga punyang kai taksi itu berisngi kamlong kan kata ndai kum la pensai no vice president jungi mentatpat ndai la ringidon ki kikat ki bang ki slip layar postal ki badai sisa de pingidan passion nang tu ki nongpang nak yang bahi masam jungi ya kata ki accept ki alot kan yang ni tep bang ya keren mentat barka tu administrator ka ong ini ba maka ka ong kalong ti ya tu ki keren bang kiran pimtang ni ka ong kalong ndai teng kadon mar la security teng ki kamiale mani city jungi